Ассаламуалейкум, құрметті көрермендерім, қалайсыңдар, амансыздар ма? Ал бүгінгі видеода бізде осындай қызықты прибор, енді кезінде прибор болған ғой. Водоподъем дейді, дренаж дейді. Мына затты маған бір бауырымыз беріп жіберді, оған Алла разы болсын. Әйтеуір негізінде осы гараж тазалатқан кезде мына зат тауып алдым дейді, ішінде жатқан. Неше жылдан бері, қай заманнан бері жатқан әйтеуір зат дейді. В общем, маған әкеліп сатты, оған Алла разы болсын. Біздер енді бүгін оны бөлшектейміз, Алла қаласа. Так, мына екі предохранитель болды мына жерде, алып тастап едім ғой. Так. Әйтеуір бұрынғы СССР-дің заты ғой, советский прибор. Ішінде андай қызықты заттар көріп тұрмын. Радио детальдар. Берсе мынаны бәрін ағытып алайын, мына шуруптарды. Камераны сөндіріп, шуруптарды ағытып алайын бәрін. Шуруп жетеді мына жақта. Сосын мынаны полностью ашып болған соң қайтып камераны қосып қараймыз ғой, қызықтаймыз, ішінде қандай заттар бар екен. Ал мен бастаймын. У меня контрольное включение. Просто хотел показать, что предварительное вскрытие меня уже как бы радует. Все-таки деталей не так уж и много, таких интересных. Но они есть. Еще здесь есть мощный трансформатор, большой, медный. И еще вот эти вот радиаторы алюминиевые тоже радуют, конечно. 4 штуки их. Вот. Ну все, это уже было мое просто предварительное контрольное включение. Просто чтобы вскрышка началась, и меня это радует. Некоторые детали там я увидел. Теперь уже окончательно все буду разбирать. И потом вновь подключусь. Құрметті көрермендерім, прибор толықтай бөлшектенді. Енді қазір бір обзор қылып жіберейік. Енді мынау шыққан темірлер, қара темір. Әрине біздер қазір оны бәрін весиға салып өлшейміз. Весиға саламыз, өлшейміз. Салмағын білеміз. Енді мынандай платалар шықты. Платаларда мінекей әдемі детальдар бар. Құрамында алтыны болады, міне сарғайып тұр. Біреу, екеу. Және мынандай разъемда күміс контакттар болады енді. Мына жерде мінекей төртеу шықты, осындай мінекей біреу, екеу, үшеу, және мінекей төртіншісі. Мына жерде бір КМ бар, тек бір түйір, оған да шүкір. КМдердің бағасы түсіп кетті қазір, бірақ сонда жинап отырмын оларды қазір. Бір деп болса да. Так, мынандай алюминий радиатор бар, оны кейіннен алармын. Разъемдар, ішінде күміс, құрамында күмістер оны. Таза күміс емес шығар, күміс жылатылған, бірақ жинаймыз ғой осылай тоже. Және мынандай трансформатор, ішінде мыс, оны қазір разбор істеп жіберемін. Және мынандай алюминдер шықты, мынау бәрі алюмин. Таза алюмин, онда весиға салып өлшеріміз бұйырса. Керемет, е? Ну вот и подошло самое интересное момент из любого видео, это, конечно же, взвешивание. Так, начнем мы, как всегда, с железа. Железо у нас получилось кило 366 грамм. Пойдет с одного аппарата. Это столько железа вышло.
715 грамм алюминия. Зашибись. Отличный результат, как по мне. 715 грамм с одного аппарата. Вот эти вот, конечно, радиаторы тяжелые. Видите? Порадовали они, короче. 700 граммов алюминия. Даже больше чуть-чуть, да? И трансформатор, вот он размотанный. Там был слой толстой меди и пару слоев вот такой тонкой меди. 127 граммов меди получилось. Так, фокус. Все. 127 граммов меди. Тоже неплохо тоже. Ну и, конечно, порадовали платы. Есть тут хорошие детальки с содержанием позолоты. И даже целых 1 км-ка. На КМ сейчас цены упали. У нас принимают по 500 тенге за 1 грамм. Это примерно получается 100 рублей за грамм. Если по российским деньгам посчитать. Так. А у кого по каким ценам принимают, напишите в комментариях. Интересно просто узнать. И в Казахстане почем, и в России, и в Украине, Беларуси, в Узбекистане. Все страны, в которых меня смотрят, напишите, почем принимают КМ-ки в ваших странах. И наш Казахстан тоже, областя, интересно знать-то просто. Осымен осындай видео, құрметті көрермендерім. Ал видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басып жібересіңдер ғой. Бірақ Металл КЗ-ті әрдайым поддержка бересіңдер, құрметті көрермендер. Сіздерге баршаңызға да Алла разы болсын. Аман болыңыздар.